Mwaramutse tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 tubyita iki? Tubyite ibyago biremereye bya bindi byitwa ngo nagaterera nzamba kanyina wa nzamba. Tuvuge yuko ari ibibazo bidasanzwe mu buryo bukomeye, cyangwa tuvuge yuko ari aka karere wajya kaguyemo umusazi. Nyuma yuko M23 yemeranije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyitwa guhagarika intambara binyuze ku meza biganiro ku masezerano bagiranye, ibintu bikomeje gufata indi ntera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho Kongo ngo u Rwanda ntiruyikira nyuma yuko bigaragaye ko ari systeme ikomeye cyane, ngo u Rwanda rwaye M23 systeme zindi kirere ndetse n'izigaba ibitero zikoherezwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Systeme ya M23 Kalehe yatikuwe na drones za FARDC barayirimbura bayikushumura, maze matangazo bashyize kuri X bibasira u Rwanda avuga ngo u Rwanda rwahombeye igikoresho cyajyo kutaka bwa Republika ya Kongo. Ndakubwira ibyo biyamiriye abakongomani bavuga kuri iki gitero, nyamara bari muri Uvira. M23 iratunguranye itangaza deal cyangwa itangaza gahunda ikomeye cyane. Abazalendo barimo gupanga attack, ariko kandi no ku rundi ruhande bakaba bari gupanga icyitwa ngo ubugambanyi. Bamwe barabashinja abandi bakabashinja ibindi. Ngoma Nzito hari icyo yavugiye muri Uvira bamaze iminsi barimo bavuga ko bambuye M23 nyuma yo gutekereza yuko ibiganiro cyangwa se ibyo bari bishingikirijeho byo guhagarika intambara batari kubona umusaruro wazo. Nta kintu na kimwe kiri kubivamo, ahubwo intambara niyo irimo kuboneka ko ishoboka ku rwego rwo hejuru. Ndaje zose mbikubwire. Si byo gusa, ariko ku rundi ruhande abangaba mubona n'abazalendo bari kumwe n'itsinda ry'abacancuro cyangwa se bo mwita abacangiro bo mu mitwe itandukanye irimo Alpha na Jamila, ariko n'indi tsinda rya Blackwater bari kumwe na Médecins Sans Frontières mu bucungerezi makucungira umutekano. Ari nako kandi bavuga yuko Mwenga ubayirimo bayuzuye. Mwenga ni gufikene bwano avuga M23 mu buryo buhambaye, ndetse M23 bikavuga ko ubu barimo kuyambura uduce cyangwa se kwigira mu duce matware yawo, ndetse bashaka no kwigarura n'ibindi bice birimo za Yeseiza n'inzira zo muri Nzibira. Ndaje mbikubwire. Sibyo gusa, Kongo y'ubwayo yemeje yuko M23 ifite ikoranabuhanga rikataje cyangwa se rikomeye, ni ikoranabuhanga rya rikoroje. Ngari ikoranabuhanga rya M23 ushobora ryatangiye kwinjirira FARDC bakamenya amabanga yabo, ndetse ni mu gihe bari mu biganiro barimo kuganira abo ubwabo ngo mwibanga. M23 ikaba bimenye kera rugikubita bitewe n'uburyo yabinjiriye bya danger ku rwego rukomeye. Ndaje mbikubwire. Aya ni amagambo yatangajwe na Guy Kabombo mu Diamvita ku giti cye, yemerera ko M23 barenze mu ikoranabuhanga, ndetse n'icyo bari gushaka nk'umuti ukomeye cyane kuri kino kibazo. Yewe Ndumungu wa Kamanzi uruwande ngo ikaze mutene ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze unyemerere mere ku mirongo y'imbere ku rugamba ngaragaza ibyabaye ndetse n'ibyavuzwe. N'imirwano muri Kongo yakomeye cyane mu 2023 ngo bashatse kwicira undi muyobozi wayo w'ipeti rya colonel aho mu birindiro byagabwe igitero ari uyu musikari yarari. Zatangajwe gute rero kare no duhereye. FARDC iravuga ko yahagaritse uburyo bwo kwirwanaho bwa M23 muri Karehe. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ngo zagabye igitero ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba za M23 muri Asazuba bw'iki gihugu, nk'uko amakuru aturuka muri aka gace abivuga. Ari naho Colonel Nsabimana yarari. Amakuru akavuga ko bari bagiye kumwibasira cyangwa se kumwataka, nk'uko n'ubundi ku munsi wa tariki 4 babigenje bashaka kumwibasira ndetse no kumurimbura. Gusa Imana igakinga akaboko. Kuri inshuro byasaga naho ngo bimeze nabi cyane. Iki kimodoka gifite za misile zirasa mu kirere cyari kiri muri Kalehe kwanda rwa M23 cyagiye gitungurwa n'igitero cya drone zaje nk'impunguwetsi zitazirasa ibisasu kuri iyo modoka. Ibisasu byayo bya misile bikoreshwa nayo bihita bihagarikwa cyangwa se bihita birangira bitagize ikintu bigeraho, maze birangira noneho ibyo bikoresho byabo cyangwa se katuvuge izo misile
M23 n'ikimodoka kizirasa zitagenze neza, zidatanze umusaruro ku rwego ruremereye, kuko bari bamaze kuzirimbura ku buryo kurinda ikirere cyangwa muri ako gace bitigeze bikunda. Maze rero FARDC bahise babyina ikiyama bati turabahamije, bati turabatsinze, kandi noneho mu buryo bukomeye, twongeye kugaragaza neza ko badafite ubushobozi bwo guhagarara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande amakuru akomeza kuvuga iki, nk'uko amakuru yakusanijwe ku wa 2 tariki 5 Gicurasi bivuga, indege zagira abapilote za gisirikari zashenye uburyo bwo kwirwanaho bukoreshwa n'inyeshyamba bwari bufitwe n'ingabo za leta, bwari bushyizwe ku misozi miremire ya Lumbishi ho mu karere ka Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akomeza avuga ko iki gikorwa kivugwa ko cyahungabanije ubushobozi bwafatwaga nk'ubw'ingenzi cyane mu kurinda ibirindo za M23 n'abafatanyabikorwa babyo, bityo bigabanyije cyangwa se bagabanije ubushobozi bwabo n'imbaraga zabo kubwo guterwa na FARDC. Ingabo za leta Kongo zaje zibibasira ku rwego ruremereye, zikavanaho ibyo bari bishingikirijeho ku rwego rudasanzwe. Andi makuru akemeza yuko abakoresheje indege za pilote drones zo mu bwoko bwa Sech-Kane zo mu kirere za FARDC zatsinze imisile cyangwa se uburyo bwo kwirwanaho bwa M23 batazira kuba ari ubw'ingabo z'u Rwanda RDF muri Lumbishi, kandi bikaba byabaye igihombo kitoroshye cyane kuri M23, kuko M23 nawe yari yiteze ko iki gikoresho kizajya kibafasha mu bikorwa zabo za buri munsi. Uretse rero uko ibintu bimeze, FARDC mu gihe yabikomeje kurwana bimeze gutya, byaba bigiye gutera igihombo kidasubirwaho kuri M23, ndetse amwe bagahamya neza cyane ko byaba bigiye gutuma M23 bayica intege, kandi bo bakavuga ko bagomba no kwisubiza inyuma, niko babyibwira, kuko M23 ari ingabo z'u Rwanda, maze bikazarangira FARDC ngo yisubije ibice byose birimo M23. Uretse gato, Abazalendo ni bamwe mu bantu bafatanya n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo kurwanya abo bita abanzi babo, ubwo nyine barimo abarwanyi ba M23 ndetse n'abatwirwaneho mu gufatanya mu kurwana, nuvuga ngo Wazalendo ijya ku ruhande rwa FARDC. Ariko muri iki gikorwa cyabaye cyo ntago Wazalendo yari irimo, birumvikana hakoreshejwe izo mu kirere gusa. Ku rundi ruhande muri Uvira, Delphine Kalembe Ngoma Nzito wita generali umutwe hariye wa Wazalendo yasabye abarwanyi bari mu mujyi wa Uvira kuva mu mujyi bakifatanya n'ingabo. Ni ubutumwa bwatanzwe nyuma y'inama na Jacques Kongolo, umujyanama wa perezida wa Repubulika ushinzwe ibibazo n'abaturage ndetse n'umwirondoro muri Burasirazuba bwa Kongo. Muri iki gihe kandi yatanze icyifuzo gikomeye cyo kubana mu mahoro mu miryango mu rwego rwo kurangwa no kutizerana ndetse no kwirakweza intwaro bikomeje. Ubwibyo Ngoma Nzito akavuga yuko igihugu cya leta Kongo cyifuza ko abasikari ba Wazalendo bajya muri ibi bice bitandukanye baturutse muri Uvira bagafatanya na FARDC, ubundi bagakora intambara. Wait, ntabyo guhagarika imirwano ubwo bihari, ni ukurwana, ni ukoresha imbaraga zose zishoboka, maze urugamba bakarukomeza ku rwego rudasanzwe, intambara igakomeza kujya mbere. Ibyo kwita ngo ceasefire n'ibiki kuri Kongo ntago barimo kuzumva. Ibizabo ngo ni urugamba rukomeye, ni ukomeza intambara ku rwego rudasanzwe, ni ukomeza kurasa M23 bayibijije icyuya. Ku bijyanye n'igisirikare, Delphine Kalembe avuga ko hafashwe icyemezo cyo gushyira imbaraga zose ku rugamba kugira ngo hamenyekane aba Wazalendo bindahemuka. Nabo avuga ko bakoreshwa n'umwanzi, nk'uko abivuga ko haba hari abarwanyi bitwaje intwaro muri uwo mujyi, byateranga ibikorwa by'uburemere, cyane cyane urugomo rukorerwa abaturage ruterwa n'ubwiyongere bw'intwaro zitemewe n'amategeko, kandi bishobora kwanduza isura ya Wazalendo nyayo. Kandi ngo Wazalendo ngo ni beza da, niko wabyizera. Bityo hashyizweho itegeko ryo guhagarika iminsi 3 kugira ngo abarwanyi bemererwe kwinjira mu rugamba. Ubwo butumwa buvuga ko abayobozi b'ingabo ari bo bonyine bemereye kuzenguruka umujyi n'abantu bake cyane, mu gihe umuntu wese ukora ibikorwa by'imvururu azafatirwa ibihano hakurikizwa amategeko ya gisirikare. Intego ngo n'ugukingira umujyi no gukumira umwanzi ko yakinjira mu gihugu cyangwa se mu mujyi wabo. Ni nyuma y'uko M23 igaragaje ko ifite icyifuzo cyo gutera umujyi wa Uvira kw'indi nshuro, aho yagaritse ibikoresho muri Sange ndetse yifuza kwataka ikamanuka mu rwego rukomeye muri Uvira.
Bwana Ngomba Nzito akakomeza ashimangira cyane cyane ko icyo bari biteze ari uko bagomba guhuza umutekano. Uretse umutekano, ubutumwa bugamije no guhumuriza ngo abaturage b'abasivili. Daphne Kalembe asubiza by'umwihariko impungenge zagaragajwe na bamwe mu baturage barimo n'abo mu muryango w'abanyamurenge batinyohoterwa rikorwa n'abantu bitwaje intwaro. Yemeza ko intego ya Wazalendo ari ukurinda abanyekongo bose nta vangura, kandi yibutsa ihame ry'ubwisanzure bwo kugenda ryemezwa n'itegeko nshinga, ku buryo kuri ubu ngubu nta muntu ugomba kuvuga yuko abangamiwe na Wazalendo, kuko Wazalendo ngo gahunda yayo nuko buri muntu wese yisanzura. Bwana Ngoma Nzito Kalembe akomeza agira ati, mu cyimbo cya kabiri ubutumwa bufata umwanya wa politiki n'imibereho myiza. Umuyobozi arasaba abayobozi b'umuryango wa Uvira abo muri Kivu Amajyepfo igihugu cyose gushyira hamwe imbaraga zabo mu kubaka amahoro arambye. Ashimangira agira ati, intambara imaze igihe kirekire cyane yaraduhenze cyane, ishyigikira ko habaho kwiyubaka hamwe hashingiwe ku bumwe ndetse no kwizerana. Kuri Ngoma Nzito ngigiye kirageze kugira ngo habe gufatanya ndetse no gushyira hamwe, kuko iyi ntambara imaze igihe kinini irimo kubahombya. Ubutumwa bubiri buteye ubwoba ku rwego rwa gisirikari n'ubwimvikane ku rwego rw'abaturage buje mu gihe Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo bukomeje kubangamirwa ngo n'intambara bashyigikiwe n'u Rwanda nk'uko uwo yabyanditse kuri X. Nyamara nubwo ibibazo ubivugwa gutyo, ngo Kongo itangiye kureba ikinyori igihugu cy'u Rwanda kuyindi inshuro ku rwego rudasanzwe, ku buryo ari gutegura nabo abasirikare bafatanyije n'abarundi bakwataka igihugu cy'u Rwanda bakakigabaho ibitero. Ni nyuma yuko iriya system yo kurinda ikirere muri Kalehe yabonetse, andi makuru akavuga ko ari indi system yagejejwe mu gice cya hafi ya Remera uturuka mu gice cya Kamanyola werekeza muri Uvira. Ayi system yindi air defense system ya M23 ivuga ko ari ADF yazanywe muri aka gace kugira ngo ikoreshwe cyane cyane mu bugenzuzi bukomeye no kwirinda ibitero by'indege za pilot drones ndetse n'indege za gisirikari mu rwego rwo guhangana nazo igihe cyose abagabye igitero ku matwari ya M23 ngiye M23 M23 izirwaneho ihagarika iryo terabwoba ku rwego rudasanzwe. Ku rundi ruhande rero, Abazalendo FARDC n'abacanshuro bagaragaye basa nk'abari kwitegura ibikorwa by'intambara cyangwa se ubukomerezi. Namwe mu bacanshuro b'abazungu kabuhariwe mu gutwara drones baje gushyigikira inyeshyamba za M23 cyangwa se M23, baje gushyigikira inyeshyamba za M23, baje gushyigikira FARDC kurwanya M23 mu duce bambutse umupaka wa Kongo berekeza i Bukavu. Abapolisi bafite cyangwa batwara drone na bambutse nta visa bafite iva mu gice cya Kongo ngo bajye mu gice cya M23, dore ko M23 yavuze yuko kujye mu gice cyayo ugomba kuba ufite ibyangombwa ngo visa. Banyuze mu gice hegereye u Rwanda binja muri Bukavu, umujyi utuwe n'inyeshyamba kuri ubu ngubu za M23. Bakigera muri Mwenga, Abazalendo babategetse kwerekana visa ya Kongo nabo mbere yuko binjira nanone mu gace. Buruhande rumwe rushinja urundi kwa aba bacanshuro ari abo ruhande rumwe gutyo. Muri make abakinjira ku ruhande rwa M23 bamwe baketse ko ari abacanshuro ba FARDC, ariko abandi bakigira muri Mwenga badafite amakuru abagenzi babo bavuga ko ari abacanshuro ba M23 nabo bagomba kwerekana visa. Babaye nk'abahura n'uva gusenya ubutaka bwa Kongo, umunsi babanye mubi bitewe n'uburyo bagiye baburagizwa, bamwe babwira abandi babwira ibindi, ku buryo mbese ku butaka bwa Kongo nta buryo bw'umutekano n'amahoro bafite, ku buryo batwara uko bazumva, uko babona ko bakwiriye gutwarwa ni gutyo babajyanaga. Kandi bamwe bavuga yuko abangaba bari kumwe n'itsinda rya Médecins Sans Frontières yijyanye ibiribwa ndetse n'imiti ku basivile, aho kuba ngo abantu bagiye gutera ibitero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho bazajya Mwenga bahishe abakozi b'umuryango, bagiye ngo muri Mwenga bihishe mu makozi y'umuryango wa Médecins Sans Frontières, ariko bamwe mu Bazalendo ntago basa n'abemera iki kibazo cyabo cyangwa se ntibemera ukuza kwabo. Mwibutse ko ariko nubwo yenda umuntu atakita kuri abangaba, muri make muri Kongo huzuyemwo abacanshuro koko ku ruhande rwa FARDC bakorana na leta ya Kongo gukangata cyangwa se kwirukankana M23, ku
kuri ubu ngubu benshi muri bo bakabuje muri Uvira, abandi bari muri Kisangani, abandi bari muri Walikale. Gahunda ni ya yindi, ni umututu w'imbunda, koresha drones ndetse na za misile. Gusa amakuru yemeje cyangwa se yatangajwe iminsi ishize yavuze ko nama 23 iri muri bamwe batangiye gutangira gukoresha abacanshuro, ndetse ubwo yavuze ko Kongo ifite ubwo burenganzira bwonyine kuba yakoresha abacanshuro na drone, ko na M23 ifite ubwo bushobozi n'uburenganzira mu gihe cyose yabikora irimo kwirwanaho, kuko na Kongo ibikora igiye kwica gusa ahubwo. Ubwo ibyo na M23 yabikora, nyamara babari no gutinya M23. None bitubyita iki? Minisitiri w'ingabo n'abahoze ari abasirikari muri Republika ya Congo Guy Kabombo Modiamvita yavuze ko ibiro rya FC23 ryashoboye kwinjira mu itumanaho ry'ingabo zabo za FARDC rimenya ibyo ziri gutegura ku rugamba. Ni 23 ngimenye ibyabo. Ubwo Minisitiri Modiamvita yaganiraga n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu, yasobanuye ko FC23 ifite itumanaho rihambaye cyane ugereranije n'irya FARDC. Modiamvita yakomeje agira ati, kubera kubura imbaraga zitumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho, ingabo ziri ku rugamba zagize ikibazo cyo kuba umwanzi yarabonaga ubutumwa bwazo, bituma ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Umwanzi yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye rituma ashobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi n'ingabo ziri ku rugamba. Yakumwe amagambo ya Modiamvita asobanura uburyo M23 yubatse ikoranabuhanga rihambaye, uburyo bukomeye cyane bwo kwinjira systeme za FARDC, uburyo bakiramwe amakuru aturutse ku ruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se ku ruhande rw'abasirikari bakuru batanga amawaiza ku basirikari batoya, bikarangira bamenywe bitari byagira umusaruro bigeraho, ibikorwa byabo bikaburizwa muri kuko FARDC iba yamenye amabanga yabo yaba yamenyekeye 23 bakajya gutera ahantu yarabimenye kera cyane. Kuri Modiamvita igihe kirageze kugira ngo bahindure cyangwa se bavugurure systeme yabo y'ikoranabuhanga M23 itakinjirira ngibashe kurigenzura. Raporo yateguwe n'iyi komisiyo ivuga ko Minisitiri Modiamvita yasobanuriye abagize abagize inteko ko itumanaho ari ikintu gikomeye mu gisirikare, kuko ngiyo ritagenze neza uburyo urugamba rutegurwamo butagenda neza, aribyo byatumye FARDC itsindwa kenshi ku mirengo y'imbere ku rugamba. Ngo ubundi FARDC baratsinze intambara iyo bataza kugenda binjirirwa na M23 mu ikoranabuhanga ryabo. Ubwo tuvuge ko mu gihe barangije kumenya kino kibazo bakazana ikoranabuhanga M23 itakinjirira bazabasha gutsinda. Minisitiri Modiamvita yamenyesheje iyi komisiyo ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo, leta ya Kongo yaganiriye n'ibihugu by'inshuti kugira ngo FARDC ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjirirwa na M23 AFC. Mu bihugu bivuga ko bimaze iminsi biteretwa na FARDC cyangwa se leta ya Kongo kujya bazabahe ku gikoresho ari nk'igihugu cya Turukiya, akaba igihugu cya Colombia ndetse n'igihugu cya Brazil. Ibyo ni ibihugu by'ingenzi mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho byavuzwe ko ishobora kuzaba ibikoresho, nyamara yo byanavuzwe ko izabaho ikizwi nka GPS jamming bashobora kuzazana mu burasirazuba bwa Kongo mu kuburizamo iguruka rya drone z'M23 mu gihe zishatse kuguruka. Aha rero Leta ya Kongo bamwe bashimangiye cyane bitewe ngo n'abafatanyabikorwa bayo ifite ishobora kuzagera koko kubyishaka byo kugira ikoranabuhanga rihambaye ritinjirirwa, ikoranabuhanga ryemerera Kongo gutsinda urugamba no gukomeza intambara mu buryo buteye ubwoba ku mwanzi wabo ari we 23. Mbese muri make ku buryo Kongo ishobora gutsinda runo rugamba, gutsinda intambara nkuko babivuga, bagatsinda umwanzi bavuga ko ari u Rwanda rwabateye, maze bakabona amahoro n'umutekano. Gusa bamwe bati iba ariko n'uri kuri Kongo ntabwo byazana amahoro arambye, yetse bemeye gusa guhagarika imirwano bakaganira na M23. Nyamara abahanga bavuga yuko M23 n'iby'ibiganiro byarukiyererutsa, bari kugira ngo Kongo yitegure, bari kugira ngo Kongo igire ibikoresho bya gisirikare kandi ise nk'iyambika ubusa M23 n'abashinja ko bayishyigikira kurando mpuzamahanga, bituma amahanga yose atakariza icyizere M23. Ariko kandi n'igihugu cy'u Rwanda, Kongo yakomeje kuvuga yuko u Rwanda rwo rwateye Kongo. Ubwibyo rero bagomba gukora ishoka byose bakabasebiza ndetse bakabambura agaciro kabo, bakigaragaza neza ko bo Kongo ari abana beza bifuza amahoro, ariko umwanzi wabo ari we Rwanda akomeje kubatera afatanije na M23. Ukurikije ibirimo kuvugwa ndetse n'ibirimo kugaragara kuri tele kuri ubu ngubu, nuko urugamba cyangwa se intambara
ishobora kuba intambara mbi mu minsi iri imbere kurusha uko uyu munsi imeze. Niyo mpamvu abategereza babona neza ko ari gutegereza ibizava mu musaruro w'iyi ntambara cyangwa se uzatsinda urugamba ngo ninde, kurya ari nawe uzubaha mugenzi we. Tshisekedi Tshilombo mu bijyanye n'ubusugire bw'igihugu yongeye gutangaza yuko kugira ngo bagire n'ubusugire bw'igihugu buhambaye bagomba gukora amavugurura mu bijyanye n'ikoranabuhanga, iposita ndetse n'ibikoresho by'itumanaho kugira ngo bitajya byinjirirwa n'umwanzi. Wibuke ko mu minsi ishize bari bashinja u Rwanda ko ari sosiyete ya MTN kwinjira iminara yo muri Congo, batangiye bakoresha simukadi za MTN muri Congo. Ibyo Congo yavuze ko ari kwinjirirwa n'ikindi gihugu, gusa nta wamenye iyo byaherereye, nimba MTN koko ikora muri Congo cyangwa se iteganya gukorerayo, cyangwa se nimba nabo baratinye igitutu cya leta ya Congo, cyangwa se nimba cyari kinyoma. Gusa Tshisekedi Tshilombo mu magambo y'ugiye kuyakurikira yavuze neza ko kugira ngo bagire amahoro n'umutekano, icyitwa revolution cyangwa se impinduramatwara mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'ingenzi cyane. Yari imbere y'inteko ati: nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko, nyakubahwa perezida wa Sena, Madame Minisitiri w'Intebe, muyobozi wa guverinoma, banyamuryango ba depite n'abasenateri, banyakubahwa abanyamuryango ba guverinoma, bwana perezida w'inama nzanama n'umucamanza mukuru, bwana perezida w'inama nzanama mu bukungu n'imirimo myiza, bwana perezida w'inzego zitanga ubufasha kuri demokarasi, banyakubahwa abayobozi bakuru bashinzwe ubutumwa bwa diplomasi n'abagariye imiryango, umuryango w'abibumbye, ibihugu zanyu, banyakubahwa bahagarariye abafatanyabikorwa mu bya tekinike n'imari, banyakubahwa abayobozi b'urwego, banyakubahwa n'abahanga mu by'ubucuruzi, abahanga mu bya siyanse n'abadufasha muri sosiyete sivile, bashyitsi bakomeye, bagore namwe bagabo. Ni icyerekezo gihamye cyerekeza ku hazaza nkomeje gushimangira uyu munsi kugira ngo dufungure umutungo rusange w'amaposita n'itumanaho. Izi nama zigize umwanya w'ingenzi, bigaragaza ubushake bwa Repubulika kugira ngo turebe ubushobozi, imiterere nyayo y'urwego rw'ingamba kugira ngo turusheho kubukoresha neza mu mpinduka z'ubukungu, duhuze uturere n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Izi nizo nama rusange za mbere zo muri urwo rwego muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Biteganijwe ko Congo izayobora amavugurura n'ivugurura ry'imiterere nyayo kandi idacika intege. Banyakubahwa, isi irimo guhinduka ku muvuduko udasanzwe. Impinduramatwara mu ikoranabuhanga irimo kuvugururwa, izana ihinduka ry'imikorere ya leta, ibibangamira rimwe na rimwe imiterere y'ubucuruzi hagati, yongera kandi gushyiraho imibanire y'ubutegetsi hagati n'amahanga. Muri iyi si irimo guhinduka vuba, nta gihugu gishobora kwitwaza ko iterambere, irushanwa cyangwa se yenda ubusugire mu gihe buguma ku ruhande rw'ikoranabuhanga rinini, ibikoresho ndetse n'imigendekere y'amakuru. Bityo rero nitwe tugomba gushyiraho ikoranabuhanga, itumanaho rya telefone n'ibindi, nko kuvugura amaposita hakoreshejwe uburyo bwo gukoresha amafaranga, ingamba z'iterambere ryacu ry'igihugu. Muri uwo mwuka kandi intego yacu yo gutuma Repubulika ya Demokarasi ya Congo iba igihugu cy'ikoranabuhanga bitarenze umwaka wa 2030 mu buryo buhuye hamwe n'ibyo leta ishyira imbere. Banyacyubahiro mwitabiriye, bagore namwe bagabo, urwego rw'iposita n'itumanaho rya telefone ruri aho ibibazo byinshi bihurira. Hano nyamukuru mbere na mbere ni ikibazo cyo guhuza itumanaho ry'akarere mu gihugu n'umugabane wacu. Uturere duhuza intara, gufungura ibice byo mu cyaro no kwegereza abaturage serivisi z'ingenzi
ni ngombwa ku bumwe bw'igihugu. Ariko igice kinini cyo mu muri teritwari zacu za 45 tudafite serivisi nziza cyangwa se tudahabwa serivisi nziza. Umuyoboro wa fibre optique ntuhagije, imikoranire y'intara ni mike cyane, kandi kwishingikiriza kuri internet igendanwa biracyakomeje kugorana. Hanyuma rero ikibazo cy'izamuka ry'ubukungu kidusaba imbaraga. Inkunga y'itumanaho muri iki gihe, serivisi z'imari zigendanwa, ubucuruzi, serivisi, udushya, kwihangira imirimo no gushyira mu bikorwa bitandukanye bitanga amahirwe ku rubyiruko, ku bagore, ku bigo bishya, ku bigo bito n'ibiciriritse, ndetse no ku turere twamaze igihe kinini hanze y'imiyoboro igezweho yo gukora mu ndangagaciro. Ibizaza by'isoko rya telefoni zigendanwa muri iki gihe cyacu, ibihugu nabyo byemeza ko icyo umuntu asabwa ari ukuri kandi ubushobozi buhari. Biracyari byinshi tugomba gushyira mu bikorwa. Ikindi kandi ni ikibazo cy'imiyoborere ya rubanda. Hatabaye ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga bikomeye, nta kuvugurura ibintu bishobora kubaho. Ubuyobozi nyabwo, iterambere rirambye rya gukorera mu mucyo, nta na serivisi za leta zaboneka kurusha uko bimeze ubu ngubu mu buryo bwihuse dushaka. Amaherezo ni ikibazo cy'umutekano n'ubusugire. Mu gihe cy'ibibazo by'ikoranabuhanga bikomeje kwiyongera, kurinda amakuru, kwishingikiriza kw'ikoranabuhanga ndetse n'intege nke nshya mu za politike, nta gihugu gikomeye gishobora kwirengagiza imiterere y'itumanaho nyayo, kugenzura imiyoboro yabo n'uburyo kubungabunga ibikorwa remezo bigomba gukorwamo mu isuzuma ry'ejo hazaza. Amategeko yacu yahindutse bitewe n'uko itegeko nimero 2017 ryo ku 25 Ugushyingo 2020 ryerekeye itumanaho n'ikoranabuhanga kuri itumanaho nyine, kimwe n'uko kode y'ikoranabuhanga ya 2023, ariko uru rwego ruracyariho. Ntibihagije uburyo buhujwe, tubabarire, biracyakora mu buryo butameze neza, kandi ntabwo byuzuye mu buryo buri muntu wese yabyifuza. Muri urwo rwego rero ndagira ngo ngaragaze amabwiriza natanze mu gihe cy'inama ya 76 y'inama y'aminisitiri yabereye Kinshasa mu ngingo y'ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'itegeko ry'umwaka wa 2020 ryerekeye itumanaho n'ikoranabuhanga mu itumanaho ndetse no guhererekanya amakuru. Iri tegeko rigamije kuvugurura, gushyiraho no kugenzura neza uru rwego. Ntushobora gukomeza gushyirwa mu bikorwa igice. Muri leta igengwa n'amategeko, amavugurura atakaza ubushobozi bwayo iyo adakozwe cyangwa ashyizwe mu bikorwa kandi ntibihindure ibibera muri ako gace. Bityo rero nongeye kwemeza ko ari ngombwa kwemeza ko ishyirwa mu bikorwa neza ry'izi ngingo zose mu nyungu zo kwemeza amategeko, ubutabera n'icyizere mineho myiza y'abaturage. Ibikorwa bya Rwanda bishyirwamo imbaraga. By'umwihariko mfite ibishimangira itegeko ryo gukora neza ku ngingo 40 rishyigikira uburenganzira bw'abakozi, amasosiyete yo muri Congo y'itumanaho kugira ngo agire uruhare mu ishoramari ry'umutungo wabo ku bigo kugeza kuri 5%. Iyi ngingo ni igice cy'icyerekezo cyagutse icy'ubukungu n'ikoranabuhanga rigezweho rya digitale, ariko nanone mu buryo buboneye kuri buri wese kandi ukurikiza amategeko ku mahame n'ubusugire n'ubukungu. Rero niteze ikintu kivuye kuri leta bijyanye na Minisiteri y'Ubucuruzi, itumanaho n'ikigo gishinzwe kugenzura iposita n'itumanaho rya telefone rya Repubulika ya Congo RPTC, ko bakurikirana bidatinze inama zikenewe
hamwe n'ikigo aho abakora ibikorwa bireba kugira ngo bazamure uburyo bwo kuvana inzitizi zihoraho no kugera ku ntego ishyirwa mu bikorwa neza ry'ibyo dukeneye. Ishyirwa mu bikorwa ry'iki gisabwa ku buryo burambye kandi buriho bwemewe n'amategeko. Banyakubahwa, nanjye ndifuza kuzana ibitekerezo ku rugero runaka aho ibiro by'iposita bikomeje kwirengagizwa. Ibiro by'iposita ntibigomba gusigara, ntibikwiriye gufatwa nk'ikintu gisigarwa inyuma. Bikwiriye gufatwa nk'igikoresho gihuza uturere twacu mu buryo bugezweho, hafi y'ubuyobozi ndetse na serivisi zijyanye n'itumanaho, serivisi z'imari ndetse n'ubumwe bw'abaturage. Isuzuma ryakozwe kugeza ubu rirakomeye ariko birasobanutse neza. Urusobe rw'amaposita y'igihugu yari asanzwe uburyo ateye uyu munsi hakiritse cyane cyane ku buryo umubare munini w'ibiro by'iposita ari byo bidakora, ibicyaka aribyo bikora, bigaragaza iby'igihugu gikeneye. Niyo mpamvu kuvugurura serivisi z'iposita bigomba gukorwa mu gice cy'ingenzi cy'ingamba zacu z'igihugu. Bagore namwe bagabo banyakubahwa, ikigo cy'imari n'umutungo rusange kirimo gufungura uyu munsi ntabwo bikwiriye kuba urubuga gusa, ahubwo ntibigomba kuba ahantu horoshye ho kuririra urwego. Bigomba kuba igihe cy'ukuri, uburyo n'ifatwa ry'ibyemezo. Niteze ibisubizo bitatu bivuye mu kazi kacu kandi bisobanutse. Ubwa mbere, gusuzuma indwara yuzuye kandi yumvikana neza ituma twiyibagiza ibijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima byacu ndetse n'uburyo bwo kubona itumanaho n'iposita. Hakurikiraho gahunda y'inzira nanone mu gukora ifatika mw'ipimwa no gutandukanya ibintu byihutirwa by'igihe gito ndetse n'igihe giciriritse no kureba ikeneye mu gihe kirekire. Amaherezo agashyirwaho urwego, inama ihoraho ndetse no guhuza ibikorwa no kugenzura neza kugira ngo habeho ubwumvikane mu mavugurura ndetse no kugenzura imihigo twiyemeje. Kubw'ibyo nanone muri urwo rwego, imishinga myinshi mbona isa nkaho ikenewe kandi ni ingenzi. Icya mbere ni ukongerera igihe ibikorwa remezo kugira ngo habeho guhuza abantu neza mu gihugu cyacu. Ibi bikubiyemo kwihutisha gushyiraho umurongo wa fibre optique, kongera imbaraga nanone ya internet, imikoranire y'uturere ndetse n'imiyoboro y'umujyi, ariko nanone binyuze mu gukoresha ibisubizo bya satellite ndetse na hybrid kugera mu turere vuba vuba, cyane cyane uduce tutagira ku nyanja. Icya kabiri ni ivugurura ry'amategeko, amabwiriza ndetse n'imisoro. Uru rwego ntirushobora gukura burundu mu gihe cy'ibibazo, gukwirakwiza amahame ngenderwaho cyangwa se imisoro idakwiye. Dukeneye ahantu horoshye dushobora gukorera, rucijeho kumvikana, bikurura ishoramari no kurengera inyungu kurushaho mu buryo bwa rusange. Icya gatatu ni ireme rya serivisi ndetse n'uburinzi bw'abakoresha. Iterambere ry'isoko rifite ishingiro gusa iyo bibaye bijyanye neza no kunoza inshingano kandi bikazana ubuziranenge, ubwizerwe ndetse n'ikiguzi cyiza cya serivisi. Icya kane ni ukwinjira mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse n'imari. Itumanaho ntirigomba gusa guhuza teritwari zacu mu buryo butangwa neza, ahubwo n'igihugu cyose. Bigomba kandi gufungura amahirwe mashya mu turere twacu, dutuwe n'abaturage bari mu cyaro, urubyiruko, abagore ndetse n'abarwiyemezamirimo bato ndetse no ku baturage bari kure cyane y'ikoranabuhanga electronique ryari riri. Icya gatanu ni ibijyanye n'uburezi mu ikoranabuhanga kandi iterambere ry'ubushobozi bw'abakozi rigomba kwitabwaho.
ntabwo bihagije guhuza uturere, ni ngombwa kandi gutegura abagore n'abagabo bahamagariwe kubaho kugira ngo bige, bakore, ndetse ibikorwa muri iki gihe ibikorwa bishyashya. Bityo rero uburezi bw'ikoranabuhanga bugomba kuba bufatwa nk'ishoramari mu buryo bw'ingamba mu gufasha urubyiruko ubushobozi bwo kubona akazi, guhanga udushya, ndetse n'irushanwa ry'igihugu muri rusange. Bigomba kugira ingaruka ku ishuri, kaminuza, amahugurwa y'imyuga, ariko nanone ubuyobozi bwa leta n'ingamba zo kwihangira imirimo. Uko guhindagurika iki kintu cy'ingenzi, imbabazi tugomba kuzishyira ku ruhande, aho gica twebaryoza. Tugomba kumva ko icya kabiri ari itegeko, ni ukuvuga gushyiraho byinshi imirimo igenewe urubyiruko rwacu, ndetse muri gahunda y'ibikorwa bya guverinoma na 2024-2028 rufite uruhare mu guhindura ikoranabuhanga, iterambere ry'ubushobozi bw'abakozi no kugabanuka k'ubusumbane bijyanye n'ibikorwa bigenewe rubanda. Ku bw'izo rero kwitoza ubu bumenyi mu ikoranabuhanga ntabwo ari ukugabanya gusa kuvunika bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga, ahubwo nanone ni ukugira ngo duhe Repubulika ubuhanga bukomeye n'ibyo dukeneye kugira ngo tugire icyo tugeraho mu kuvugurura ibintu. Icya gatandatu ni ukwigenga kw'ikoranabuhanga kandi n'umutekano w'ikoranabuhanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kugira kurushaho kurinda amakuru yayo, imiyoboro, ubuyobozi bwayo, ibikorwa remezo by'ingenzi n'ibikorwa remezo by'abaturage bayo. Banyakubahwa, aba bose amavugurura ntabwo azashoboka na gato binyuze muri leta yonyine, cyangwa se ngo wenda binyuze mu rwego rumwe rwa leta. Bisaba ubufatanye bukomeye hagati y'inzego zitandukanye za leta, abakorera ku giti cyabo, abafatanyabikorwa mu bya tekinike n'imari, kaminuza, impuguke, abakora, abahanga mu guhanga udushya, n'abashinzwe sosiyete sivile. Iyi myumvire yo gushishikariza abantu bose igomba kuba ishingiro ry'uburyo bwanyu mu mikorere. Bityo rero ndasaba ko inshingano zibiza bose muri guverinoma, ndabategetse mufate uburyo bukomeye cyane bwo guhindura inyandiko, ibyifuzo byavuye muri iyi nama bishyirwe mu bikorwa binyuze muri gahunda y'ingamba serivisi y'igihugu ya polisi n'itumanaho yubakiraho intego zisobanutse neza n'igihe ntarengwa cyo kuzigeraho, uburyo bunoze kandi buhamye bwo gukurikirana ibyo. Mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo, ndimo kohereza ubutumwa bw'icyizere kandi bw'ibisabwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni isoko ry'ejo hazaza, umwanya w'amahirwe n'igihugu gifite ubushobozi bwo gukura. Ariko rero twiteze ko ishoramari rirambye ryo guhanga udushya ryubahiriza amategeko n'amategeko agira uruhare nyarwo mu gushyira mu bikorwa ibigenerwa akarere. Abafatanyabikorwa bacu, ndavuga ko impinduka mu ikoranabuhanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si ikibazo cy'urwego gusa, bijyanye ahubwo n'ubuyobozi, uburezi, ubuzima, ku kazi, umutekano, kwirushanwa, ndetse no kuguhuza uturere twacu. Ku rubyiruko rwacu n'abari mu mahanga, ndashaka kubasaba ubufasha ukomeye. Impano yanyu, guhanga udushya twanyu, ubuhanga bwanyu n'ubushobozi bwanyu bufite umwanya wabyo ukwiriye mu guteza imbere igihugu. Repubulika ikeneye imbaraga zanyu, ubwenge bwanyu n'ubwenge bwo kwiyemeza gutsinda muri zino mpinduka. Ntitugishobora kwemera ko itandukaniro mu by'ikoranabuhanga rikomeza cyangwa se no kugabanya uburyo bwo guhuriza hamwe imibereho myiza y'abaturage n'ubukungu bw'igihugu cyacu. Igihe kiri imbere tugomba kugira uburyo bukomeye bwo gufatanya ndetse no gushyira mu bikorwa, tugakosora ubusumbane, tugashyira hamwe guhuza igihugu, ndetse buri wese akabigiramo uruhare mu muvuduko ndetse w'iterambere.
kuko amaherezo kuvugurura aho bakorera mu buryo bw'itumanaho ntabwo ari ukuvugurura gusa uru rwego, ahubwo ni ukwitegura iterambere.